manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kata kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines, ti umuna apaset ti pakasaritan tayo itaalawas sa Rapauluan. Mariknam to ti saan. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you. Oh, iho. Nasaba ka man na si Mangpad. Kaputa, naaliptak ti sekretaryak, mama. Nasapa analpas dagiti impakamakam ko a papeles. Eso nasapa akmat asim Mangpad. Anya nga rod day ta nakasupot a bit-bit mo. Meriendayo kinilani akatulong tayo, mama. Nalpasa ko na nagmerienda. Itad mulatan ka nilani. Sa dinong nga rod ti ayan na, mama. Ada iti likod ti balay, aglablaba. Ane, malaman ng aglablaba pa ila? Kasano, inikat na ngamin dagiti kortina. Iso ti madama, alablabaan na. Ay, sige, mama. Inakman nga rod iti ayan na. Taitid ko man to'y ginatang ko o merienda na. Sige. Nakadkadlaw. At pa naggusto ti anak ko, iti babaunan. Hello, Doña Carlota. Nakaawag kayo man. Kapunta kayat ko nga ibaga, adituyan balay amang rabi ni Lani. Ang senyora. Oh, Carlota ko namlatan kanyak. Diyak kayat iawag mo kanya ka senyora. Sige, Carlota. Tingon sagsagaan di balasang mga gawe, doon sumangpet ni balayo. Managbabain ka anak ko. Iso dito iton balay amang rabi ay. Palubusan yung tulatan, numalpas na giti trabaho na. Agpaluto kadagiti paborito na sinaan. Iso adito yan balay amang rabi eh. Itulog tulatan ti anak ko di na balayo. Carlota. Napsugak iti ginatang yu a merienda, Sir Jetro. Oops, kung nagtumot adyak kaya ti ngawag mo kanyak. Jetro ko namlatan. Kasla mamainak ngamin amang birbir ngas kada kayo, sir. Gaputa anak na kayo ti amok. Apay kung mamabain ka. Siyak lang nga rudan ti mangibagbaga a Jetro latan ti awag mo kanyak. Sige, sir. Ay, Jetro. Kastaman ti ko naklani. Nagsayat kaunay kanyak, Jetro. Kan uray ni mamang mo. Anya ti kunayo, senyora? Ditoyak to balayo amang rabi? Wan, katlo 12 to, dagiti paborito masida, tagsasango tayo amangan. Ijayak to latan balay amang rabi, senyora. Di mo pa ayan ti tarigagay ko. Agsasango tayo amangan, Lani. Ay ko, mabainak ngamin kada kayo, senyora. Dahil tati kayat ko nga ikatam nga ugalim. Diyak kayat ti managbabain unay, Lani. Sige, senyora. Oh, kahan mabalin ka di. Nana ko namlatan kanyak. Wala nga amo kayo, senyora. Uray pay. Diyak kayat ti senyora ayawag mo kanyak. Taim bilang da ka nakaskamang ti pamilya mi. Ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin.
Hello, Lani. Apay ngay mawag ka, anak. Kaputa marabyanak itang nga gawid di balay tatang. Tako na dagiti amo ka dituyak kanun balay da amang rabi eh. Amukon. Inyawag kanyak ngamin itay ni Nana Makarlota. Anya? Tatang, mabain ako maadituyak amang rabi. Makagura damat kanyak no jak pagustuhan ti kalikagom da. Maawata kanak. Kan rumbeng amakibagay ka karagiti amom. Nang runag at nasayap da unay kan ka. Opo, nagimas to ilinuto masida tayo, Lani. O sige, mangan kalat ta, sir. Ay, Jetro. Inton balpas tayo amagan. Di mo baybayagan na mapanitulod nila ni iho. Tabagan dumadandanagan ng ti ama na marabyan unay din ti balay. Wan, Mama. Nakasaysaya at kayo unay kanyak, Nana. Jetro, day talaunay ti pagbabainak kada kayo. Awan ti rumba nga pagbainam, iha. Tatay ko namin, sanda ka nga imbila nga sabsabali kada kami. Gaputa, ibilang ta ka apasat ti pabilyami. Kastangag pa'y Sulani. Iso di ka nagbabain. At tuitin na po'y. Ida. Saanan, Jetro? Nabsuga kon. Anyalakit din aya. Nagbasit ti kinan mo, iha. O sige, Jetro, kargaan pa dita plato na. Wan, Mama. Atoy, Lani. Nagadulakit din tinkargam ngayon na po'y, Jetro. Una, naimas mati si datayo. Iso akanam amin dayta. Naimas ti panangan tayo no agsasango tayo akastoy. Girl, I need you. I need your love. Ay na, agyaman at napasangpot ka matlangan, Lani. Basta una tinantanag ko. Parabin ng itala nga sumangpot ka. Pasensya kayong tatang no italati sangpot ko. Itay nalpas kami ngamin anang rabi. Mayat matan ti panakitungtong kanyak da Jetro kan Nana Carlota. Nana Carlota kunam inti amom. Gaputa, iso ti kayat ni Nana Carlota nga yawag ko kankwa na tatang. Ket ni Jetro. Di namat kayat ti sir nga awag ko. Jetro kanu mati kayat na apangawag ko kankwa na. Talaga anak kasaysaya at nga ginakin ka balasang ko. Wen tatang, katday talaunay ti pagbabay na kadakwada. Nang nangruna ka ni Nana Carlota. Luamom la kumatiga po na no apaya na saya at unay kan ni Carlota. Tatang? Apaya may mayang kayo. Kwa, awan? Madalang nalagip ko, anak. Wow, nagpintas ni Lani iti dayto ngayong post na aladawan iti Facebook. Iho. Anya tatakit kita iti cellphone mo. Ti infos ni Lani aladawan na iti Facebook, Mama. Kitaan nyo, nagpintas iti dayto aladawan na. Talaga napintas nila ni Iho. Diyak man namukan ko, ana. Tawan sapay mo't boyfriend na. Anya nga tanong. No, anya? Oh, ituloy mo. Ay, saanan, Mama? Ang mga agungot kayo. Oh. Si Sekretarik, Mama. Hello, Krisa?
Agyaman na, Krisa. Ta naikamat mo matlaang dagito'y apapapeles. Basta da kayo ti agmandar, sir. Talagang ay karigata. Isot pag gusto ako na iking ka. Awan pulos reklamom no aday paaramid ko king ka. Gaputa, napatag ti trabaho, sir. Ken syempre, napatag kay matan kanyak akas boss ko. Iso nga aming ibagayo, kataramita. Sapay la ko mga rod, tadi ka mauma ka sekretarya. Ay, pulos, asa anak to ang mauma iti trabaho, sir. Kat sapay la ko ma, tadi kamat mauma kanyak akas sekretaryo. Maayatanak unay kinirkrisa. Tanagagat ken saan a reklamadora. Uray no ado dagiti ipasikaso king kuhana at trabaho na. Iho. Apay may mayan ka. Kuha mama. Malaglagip ko lang ni Krisa, a sekretarya. Apay. Gaputa uray ipasabak ko iti ado at trabaho. Awan pulos ti reklamo na. Dahil ti pagkunaam nga muna nga ipatag ti trabaho na. Tano na sa dot ti may isa nga empleyada, sigurado nga ikatan ti employer na. Puno day ta mama. Awan gayam, adan to atindarak manan a business forum. Mm-hmm. Kat ikuyog ko ni Krisa. Sa dino? Ijay Bagyo mama. Oh, sigurado maragsakan ni Krisa. No isot ikuyog mo. Mas daawak. Apay nga ta nakasaysaya at unay kanyak ni Nana Carlota. Ani anak, apa yang may kulkuling ka? Ay, kwa tatang. Malaglagip ko lang ti kinasaya at kanyak ni Nana Carlota. Talaga nasaya at ni Carlota. Sigot ka di nga gamam mo kayo ni Nana Carlota, tatang? Juan, Kasano ti panakamamuyo kan kwa na? di mo damagan. At idog nga istorya. No salaysayag ken ka, no kasano ti panagam amumi iti amom. Girl, I need you. I need your love. Ni Carlota. Iso ti nakakot siya adimteng. Anya nga tatibagana. Naimbangal daw mo, Bador. Kastamot kin ka, Carlota. Nagsidakan sa akin diti sa loyot na naigalis ka nga imay. Tanda ka di umay mo ibaga? Oo, nayan day tangay bagbagam. Nagsiday ti sa luyot. Awan mo't kit diti dapat ngay bagak. Ngam nagapu kiti balay da ami ka Rosalia. Gapu ta malabasak ti balayo. Di ba gasak latan? Dagasak bandila di. Itay pa'y arimor dito balay tamapan kano ini balayaw. Ano kano ti lalabaan na? Aniya. Ti amukat madagas ko lang. O sige, mapanak nga rudan, Salvador. Mabitlang. Adda ka di ibagam? Agyaman na kiti kinasaya at siya iti anak ko. Amom ka di, no apay anasaya at ako na iti anak mo. Anya ka di tigapuna. Gapukan ka, Salvador. Ado, tibabak ko kan ka iti napalabas. Carlota, nakayatan na lagi pa tinapalabas. Nabayagan, anay tanam iti panunot ko. Pakawanan naklakuman. Nabayagan na napakawan ka. Namok anarik na matan.
No kasano ti saem ti masukat. Salvador, Nariknak unay ti saem. Hindi sinugat mo ti puso. Gapoy ti parang isukat mo kanyak iti may sabak na. pagawanan na kumay ti pan nakasisirap ko iti pirak. Di mo lang mo. Hanggang napayagan naglulit ti sugat iti barokong ko. Kuna kiti, amariknam tumot ti sakit ti masukat. Saan na nagbayag? Himudno ti kinunam. Nariknak ti saam. Pudno ana sakit ti masukat, Salvador. Tanang babae day ti asawak. Ngay sumot ti puon ti nakatayan na. Amom ka na mas daaw ti anak ko. Gaputan, nakasaysaya at kakanukin ko na. Tay ko na akon, sika ti makakapuo. No apay nasaya at launay di pagpakita kita anak mo. Ang abagure ka, amo na ka din tinapalabas ta. Saan pa? Kasna mabainak ang mga istorya ken ko na iti amin, Carlota. Lani, planchaan man dagitoy. Please. Ha? Ada ka ti papanam, Jetro? Uray la talo aparisen to'y paplancham nga Amerikanam. Kan sabali pa ito'y do abarong Tagalog mo. Kasapulak dagita nga isuot. Iti atendara ka business forum me. Anya? Ada man ang business forum yo? Sa di na ti pakangayan namanan. Asa dagita? Tayo ang bagyo. Wow! Iti matgayam kalalamisan a lugar dito'y Pilipinas tinapili yo apapanan. Wala ni. Asino nga ron ti kadwayo amapan? Siyempre, ti sekretary. Anya? O sige, rogyam nga ro na planchaan dagita. Tapno may rabwat kon. Wen, sir. Sige, panawan ka pa Lani. Sa bali talagang tirik na kinilani. Na ito'y kadinti bagpagata nga ayat. Kasdadyak mayulot ek trabaho. Takas na makitkitak lata. Tinaisang sangayan a kinapintas ni Lani. Apay nga ta akastoy ti marikrek na. Bueno, talaga ka di nga gayata kon kinkwana. Sa bagay, saan mo't nga istrikta ni mama? Kat oray katulong milaang ni Lani. Saan nga tamat nga agungat? No armot ni Lani. Salbag, sadyak mayulot ag trabaho. Takas lang makitkitak lata. Tinaisang sangayan akin napintas ni Lani. Apeng nga taakas to'y ti marikrek na. Weno talaga ka di nga gayata kon kinkwana. Sa bagay, saan mo't nga istrikta ni mama? Kat uri katulong milaang ni Lani. Saan na nga tamot akong traan o armag? Sir Jetro. Ni Krisa. Apay, Krisa. Dagiti nasisita apirmaan nyo papeles itang aldaw, sir. O sige, ilisumpay laang. Ito madamdam apirmak na gitan. Okay, sir. Di ko maliplipatan apirmaan dagitoy. Sige, agsubli akon itilamisaan ko. Wow. Bagay ni Krisa ti suot na. At adda ating puwarti ka na seksina iti
iti dayjing arwat na. Iho, di ka pa'y unay nagbayag asin pangpit ito'y balay nga barak matan sang sagwag. Adda ka di parikot mo. Ay, awan mama. Mailawak lang nga uminom iti ara. Di nak ko mapagilimodaan. No adda parikot mo ibagam kanyak, parang matulungan ka. Mama? Di ka ko magbabain amang ibaga no anyaman ti parikot mo. Well, saan mo't di aparikot mama? Ngam, agdwa-dwa aklaang amang ibaga kata kayo. Taamang ano agungat kayo. Oh, tapay ko maakaungat ka. Mama? Come on, iho. Saan ka ngagbutang, ano? Di ka agama ka mang ibaga no anyaman day ta pa kariribukam. Sige man laangan. Anyaya, timang burburibor di ta panunot mo. Nilani, mama. Nilani? Apay nilani? Adda ka di naaramid na kan ka, sana nasaya? Awan, mama. Oh, awan gayam, anya nga rod. Kasla, maamaka ka talaga amang ibaga kada kayo, mama. Taamangan o agungat kayo. Apay ko mga agungatak, iho. Alakit din, ibaga mo na niya na ita. Di nakman paggagaran na kastoy. Mama, mariknak nga agayatak kinilani. Sandak nga taakaungat, mama. No ibagak timang burburibor iti panunod ko. Apay ko maakaungat ka, iho. Ala, ibagam kit din no niyat pakaburiburang. Nilani. Oh, apay nila di. Adda ka din naaramid na saan mo magustuhan? Awan, mama. Ngamkit de. Kat mariknak nga agayatak king kuhana. Anya? Agayat ka, iti katulong? Dakas ka di nga agayatak iti may sa akatulong laang, mama. Saan matkit di? Ano kasta? Saan kayo nga agungat no agrayo ak kinilani? Taapay ko mga agungatak, iho. Yes, agyaman ak mama. Di amukot laptandak nga agrayo iti may sa akatulong. Isuakas na mabuti nga kitay amang ibaga kada kayo. Sana nga agungat, iho. Basta saan mo apagang angawan nila ni, ha? Saan, mama? Talaga anapod no ti panagayat ko kingkuana. No kasta nga rod, ipudno mo tiriknam ka nila ni. Katnay, sapay ko pa, tamasokdal mo ti ayat na. Jetro, naisagana kami ng dagiti itugot mo nga arwata medyo bagyo. Agyaman na, Klani. O sige, tainak man kita ang dagiti daddo mapay nga gururay at trabahok. Mabit lang. Ha? Apay nga ingawid mo ti imak, Jetro. Ada ka di pa'y paobram kanyak? Awanan. Ngam, kahit ko adamagan, kan ibagaking ka. Ha? Anya ti ibaga kan damagam kanyak. Kan mabalin ka di? Ibatamon ti imak. Di mo patpatan. Amangan no makiita na ka ni mamang mo. Nakababain. Sorry, nanay. Anya nga minti damagam kan ibagam. Ada ka din agar-aram king ka? Ha? Kwa? Please, tiagpaiso kung mati isungbat mo. Awan pay. Sino siguro kumati mangayat kanyak? Sa anak mo't ngamin anapinta sa kaskadag iti daduma dita? Lani, para kanya.
Si kati ka papintasan ng ababae dito'y lubong. Anya? Oh, sus! Di nakman bulaan na kasta, sir. Ane, tasar ka di man ang tiawag mo kanya? Gaputa, kasladyak mamati iti bagbagham. Aman, agpayso ti bagpagak. No iyarig ka, akasabo. Kat si katay kung kunada ang makapasalibo kagrik na asabo. Sumardeng kan, Jetro. Wano, epekto ka di pala da itatinin mo nga arak? Dani, O sige, panawan ka pa dito, itay na ko nagdalos. agunay ka. Adapay baga. Anya ti bagam, Jetro? Amom ka di nga. Nga niya. Apay adi mo ituloy. Apay akas ti panang pereng mo kanyak. Adday pudnoking ka. Kat sapay la kuma, tadi nakagura lanay. Anya ti pudnom? Nabayag nga inam amiris ko tirek na. Tatsak kayat nga anda mapasaktak. Kat iti pa nagtulid dagiti aldaw. Napanak na ka, nga agayatak kalani. Anya? Siyak amay salaang atsimay wano katulong? Agayat ka kanyak, Sir Jetro? Uwan lani. Kasta kayo ka di ababak nang? No, ada kursunada yung ababae. Uray san amay kari iti pedestal nga ayan nyo. Kaya't yulat ta nga ikutan, wano pag-aangawan? Nagbindot ka. No kasta ti panangipapan mo iti impudnoking ka. Sumardeng kan, Jetro. Di nakmaalilaw kadagiti agkakasamit abalikas mo. Oh, Jetro. Apa yung minginom ka man na niti arak? Gaputa sana pa tiyan nila ni. Timbagak nga gayatak king kuana. Anya? Impagarup na apagang angawak laang. Tabak nang tayo. Idinto tamay salang akatulong. Saan ka kumamadismayaw na maupay? Di ka sumuka dagos ka dagiti imbaganakan ka. Di napatyan dagiti imbagaking kuana, mama. Mamatin tumatlaang no makita na anapursigi ka ngagdaton ken kuana. Iso, di ka maupay, iho. Wan, mama. Itatanay baga akong ti ayat ko king kuana. Idarirag kong tumanan. Girl, I need you. I need your love. Anak, sipon pa itay simangpet ka kat may kulkuling ka. Anak ka di parikot mo? Ni Jetro nga anak ti amok, tatang. Apay na dyan raw. Wano aday naramid na saan na nasayatkin ka. Ibagam, tay tamot lang inakrautan iti balayda. Ha? Ay, awan, tatang. Nasayat kanyak ni Sir Jetro. Apay nga raw, may suti pakariribukan ti panunot mo. Gapot ha. Ada impudno na kanyak, tatang. Anya day ta? Diyak mo no mamati kayo iti ibagak. No siyak. Kasla narigat ko apat yan. Anya nga main timpudno na kin ka? Kunana nga, ada ka no panagayat na kanyak, tatang. Anya? Ang saan ko apat yan? Babak nang da. Sa agayat kit din kanya kamay salang akatulong. Hindi mo pa'y may baga apag-aangawan na ka.
Di mo pa imot na sinter, no, sinsiro, no, saan ka nagtimbagana. Diyak kaya ti paaram kan kwa na tatang. Ang mga numasakta naktulaang. Di ayat, awan pilpilyan na. Baknang man, wano na panglaw. Tayo ko na dan, bulsak ni ayat. Tatang? Wala. Paliiwam ni Jetro. No pudno wano saan, pudno na ka. Awan na pa nila ni. Bueno, gimura nga ta, iti yung bagak. Ganyan. Barang isunday ito eh. Hello, Lani. Sir, ni Krisa sekretaryayo daytoy. Isikamot gayam, Krisa. Sa balimot ngamin tinumber mo. Sana nakapunbuk kanyak na ito eh. Nakiawag ka lang iti cellphone ni Sonia, sir. Itay pa'y nga urayan kayo dito yung opisina. Kunayo ang masapadak-adagasin iti ipapantayo iti bagyo. Di kay matla maurayan, iso nga inawagan kayon. Sige, umayakon. Bye. Oh, iho. Asino di kinasaritam? Ni Kadilani? Saan, Mama? Asino nga rod? Ti sekretaryak. Kat matagtaga na ng mga ure kanya kay opisina. Dagasak, ti papanmi bagyo. Kasta aya. No apay nga minadi ka pala na pan, dito ta nagbayag mo na nakarubot ka. Ada ngamin ururayak, Mama. Ni Kadilani? Wen, Mama. Kayat ko, asakbay ang mapana kay bagyo. Kat makita, kan makasaritak ko mapay lang. Iho, di mon orayan. Abagan no saan nga umay ita? Anya? Nakagurang nga ta kanya. Itimpudok yung kuana, di kalman, Mama. Diyak ka mo, iho. Alhamapan kakit din. Sakton ti makisarita kanila ni. Amok na nalipatan yung atendaran tayo business forum ijay Bagyo, sir. Apay kumamalipatak. Sa anak pa'y mo't ngagkabo o boss mo. Apay nga rod asaan nyo anasurot ti oras ngayon bagayo apan ang tagas kanya kaya opisina. Kwa. Anya nga tatibaga. Sige, saan yun nga ibaga, sir? Tama nga no personal arason tinakaladawan nyo ang dagas kanya. Kastangag pa iso adi ka nagdamag. Ewan gayam, naibagam ka di kini Sonia no anya dagiti aramidan na di opisina. Bayat ti kaawan ta iti talungal daw. Uwan, sir, awan pagdanagan nyo. Tayan na ibagak amin kini Sonia dagiti kayat yung amaaramin. Nasaya ato kasta. Ewan gayam, may sabalik man ti saritaan ta. Anya ti malagip yun, sir? Saan ka di agselos ti boyfriend mo? Ti ipapantay di bagyo? Wala ni, sir. For your information, awan pa iti boyfriend ko. Anya? Iti day ta akin napintas mo? Awan pa iti nakasokdal ta ayat mo? Gaputa, awan pa iti nailawan ang nagrayo kanyak, sir. Amangan mat no isnabera ka nga ben. Saan mat, sir? Apay, naisnabak ka di iti pa nagkita yo? Saan mat? Nga maguray ka. Masaludsod ko man. Anya ka dati berbero kami ti may sa lalaki. Tapno magunod na taayat mo. Nakababain samat nung ibagak kada kayo, sir. Apay kung mamabain ka? Saan eh? Mabainak kada kayo, sir. Come on! Saan ka kumangagbae na mga ibaga? Dudua tala ang tilugan ko. Awan mo't makangag asabali. Sa bagay. Sige, ibagam nga rodan. Anya, tisap-sapulam, iti may sa lalaki. May salaang tisungbat ko, sir.
Kas kumakan ka a businessman ti kayat kumat apaki boyfriendan. Girl, I need you. I need your love. Hello, Carlota. Oh, Bador. Apay asaan nga ibay ti anak mo dito yung balay? Anyat makagapo. Kwa, mali nga min ti bagbagi na. Agin ida. Anya? Itayag pa'y aldaw ang mga waawag kan kwa na ngam apay nga adyak makontak. Saan na nga mo alubat ti cellphone na? Itay lang nga nakita na. Isumat lagaya madyak maawagan. Kat pag tumaram ati anak mo iti agas, Bador, tabarang makaumay ton agtrabaho inton bigat. Pinagtumarkon. Barang numaimbagan ton. Kumusta tirik na, manak? Kaslalim mag-anan ti riknak tatang. Nupay, adda pa'y labasit aguriguro ko. Kung naktumat nga minkin ka, ano mabannog ka, aginana ka. Ureta saan mo't nga strikto na iti amom? Nakababain mat no makita da ngawan ob-obra tatang. Wala nga mabannog ka una, nung di ka pulos sa ginana. Ewan kaya, imawag itay ti amom. Anya timbaga ni Nana Carlota. Tinamag na, no apaya di ka nagpagpakita di balay da nagmalam. Anya nga rin timbagayo, tatang. Di imbagak ti agpaisaw, ama di ti bagbagay. Nga da guri-gur mo. Anya nga rin ti kaslamadlaw yu itaykan ko na, tatang. Mamatimat lang ata, itimbagayo ama di ti bagbagi. Wen, mamate. Tamo na sa anak nga agsasao iti saan na pudno. Hello, Mama. Iho, kumusta kayon kini Krisa di na Bagyo? Madama ita makitungtungtong ni Krisa. Kadagitipada na mata sekretarya. Amuyo matan di sekretarya nalaing nga makigayam. Taamo na ti makibagay. Dahil tangaro ti pagbilibagan ko ada. Amuna ti trabaho na. Amuna ti makibagay. Wan, Mama. Nga maguray kayo. May sabalik man ti saritaan tayo. Oh, anya dayta. E di nagluwasak ngay may dito'y bagyo. Nauray yung kadimot lang ni Lani ngay may dita balay, Mama. Saan nga rod? Iso ano din nagdinangagidi kat inururay mo lata ay sigurado. Nataktak kayo ni ti biyahe o kadi Krisa. Anya ka no ti rason, adi nakaumay, Mama. Sigo ni ti Amada, madi ka no ti bagpagina. Anya? Masakit ni Lani? Saan mo siguro anak karo, tagurigor lang. Pasyarin nyo ida, di balay da, Mama. Aniya? Anay, apay nabigla kayo tinaybagak, Mama. Apay, di yung kaya timapan pumasyari di balay da? Kwa, saan ba di ho? Amaga nawan ti oras ko amapan. Inkay mo't sarong karan, Mama. Alawan, bayam, kita akno ang oras ko. Kunamot namin di Amanda, parang na makaumay tumatan intong bigat. Saan nyo pa ilang apursaan ngagtrabaho, Mamang? Tama nga no ad-adda ako maro ti mariknana, no saan ang makainanaan na sayaan. Kumusta tiriknam anabigatan, anak? Mayatan ti bagik, tatang.
Kasaya. Di ka pa lamap pa nagtrabaho. Ang ginana ka pa eh. Kabailakon, tatang. Saan mo mapasublian ka? Saan nga tamat, tatang? May mayat no'y nakagubra tapno mailingat ko ti an na yat. Daw maawagan ka. Ha? Ni Jetro mo ti mawawag, tatang. Anya nga tatiba ka na tayo mawag. Lisong ba tamtam no maamuam noon niya ti ibagala. Wan, tatang. Hello, Jetro? Kumusta tirik nam ang nabigatan, anak? Mayatan, tatang. Iso asumragak iti trabaho kay tangal daw. Maamangan no mapasublian ka. Mayatan, tatang. Iso adidak pa kadanagan. Tawag mo. Ni Jetro matay tayo mawawag, tatang. Sumbatam, tapno maamuam noon niya ti ibagana. Hello, Jetro? Hello, Lani. Anyati ko na ni Mama, adi ka na pa nagtrabaho, ibalay di kalman. Gapot na maditibagik idi kalman. Ngam di ka madanagan. Sumrag akon iti trabaho kay tangal daw. Oray saan ka pa ilang mapapaan? Agpaimbag ka pa'y. Amang ano mapasobyan ka. Mayatan tiriknak, Jetro. Lani, insamot inpudnuking ka, tinagmadian ti bagbagin. Ha? Kwa? Ulitok mo na, Nani. Bitot, ti panangipapan mo. No ti pamatim kat paglulukwan ka. Sige, Jetro. Baliwan tanto a pagsaritaan day tabanag. Maladaw akon iti trabaho. Bye. Sir, inton bigatin ti panakalpas ti business forum nga inatendaran tayo. Anya nga tano, mapanta pa'y lagpas yan. Awo na. Gundawayan ta, ti kadada dito'y bagyo. Intanto pa'y lang arud agaliwaksay. Sa dinong arud ti kayat mapagpasyaran ta. Kaya't ko nga mapanta kumamot iji sagada, sir. Anya? Awa na nga adayo pa'y lang ti sagada dito eh. Uray adayo, kat makadanon dalata, sir. Ano? Kaya't yun. Sa bagay, isumat kit ditiranta dagiti kakadwak a businessman a papanan. Timbaga malugar. No kasta, sir. Makigiddan tanto kadakwadan. Sige, Krisa. Sumurot ta kadakwada. Ito na ang araw natin. Anyati kinudam iho. Mapankay pa agpasyar, kalpasan, tinatindaran nyo a business forum. Uwan, Mama. Takaaduan, dagiti kakadwak kay matindar. Nagpasyar na pa'y. Naimbag nga rod, tenyawag mo. Planok nga ben, nga ibaon nila ni amapan makitsenda. Taagpaluto ako may tipagsasangwan tayo kada Krisa, itong makasangpot kayo rito eh. Pasensya kayo, no may tantan pa lang ti plano o pa nagsasango tayo amangat kada Krisa, Mama. O sige, mawatak da ita. Agananad kayo nga rod, iho. Anya? Saan pala nga makasangpat da Jetro inton bigat, Nana Carlota? Kunak man umalpas tong tinatendaran da business forum. Malpas ton. Mapandan sa kanupay lang agpasyar. Abangan no mapanda agpasyar, di sagada. Anya? Waniha. Kaduan kano kadagiti delikado, kat kahit dati mapanagaliwaksay, di sagada. Di, kadwalat na ni Jetro ti sekretariana ang mapan ijay sagada, Nana Carlota? Siyempre, kapilitan nga kukuyog da mapan. Nga maguray ka. May sabalik man ti saritaan. Anya ti malagip yung nga ibaga, Nana. Inton sumangpit da Jetro kan Krisa,
Kaya't kung agsasango tayo amin namang rabi dito'y balay. Anya? Wan, iha. Pinikas ta makapagamam mo kayo kini Krisa, sekretarya ti anak ko. O sige na Carlota. Kaya't kumata makita kan maam-am mo ni Ma'am Krisa. Anya, kaya't ni Carlota amam-amom ti sekretarya ni Jetro. Wan tatang. Isu ngayon ton sumangpad na nga gapoy dya bagyo. Makisango ak tumat kano kadakwada iti maysa na bakna nga pangarabii. Sige. Nasayat mo't namam-amom ti sekretarya ni Jetro. Maring no nasayat ti ugali na kat makapaggayim kayo. Wan tatang. Sigurado ang makapaggayam kami. No? Saan to na nga to ti pangibilangan na iti bagina? Hello, Salvador. Nakaawag ka man? Nakayat ko pagsaritaan ta, Carlota. Oo. Anya na ita. May papan ka ni Jetro ang anak mo. Anya. Apay ni Jetro. Mabalin ka ni ang sarita tayo ti personal. No, may ka dito'y balay. Sigurado ang makita na kati anak mo. Taadda dito'y nila ni. Anya to nga rod ti bagam na agdamagkan ka. Si kanti umay dito balay. Dito yan ti pagsaritaan ta. Ladingitek. Diyak kaya ti umay di ta balayo. Pues, ang kita tangarod iti may sa lugar. Ora iti restaurant no kayat mo. Naimin bagpay. At sarak ta iti restaurant, Salvador. Girl, I need you. I need your love. Na-enjoy ko ti pa nagpasyar tayo enjoy sagada, Sir Jetro. Oray siya, Krisa. Tanay dumduma tilamis itinapanan tayo. Kaanon to nga tamanan ang makapantay iti dayja a lugar, sir? Ija ka mo. Ta saan tapay kumana ka pa ni Jay? No saan aga po, iti inatayin daran ta a business forum. Ay, sir. Adaman damagak. Parang no saan kayo ang ma-offend. Kanya ti damagam kanya. Awan ka di ba ti sabsabungan nyo, sir? Ha? Apa yan nasa lunsot mo dayta? Awan, madamag ko laang. Saan na mabalin ni Paga? Di pa nagkurkurso nata kinilani. Oh, sir. Apay ang naimayang kayong matan. Ken apay adiyos yung batan ti sa lutsod ko. Wah. Awan pa'y Krisa. Siguro ka talaga napili kayo, sir. Iso nga awan pa'y tinapuswan nyo abalasang. Saan man na dayta ti pagsaritaan ta? Awan nga rodon ti malagip ko ang mabalinta pagsaritaan, sir. Aywan gayam. Malagip ko. Kuna ni Mama, nga isaganaan data kadagiti agkakaimo sa taraon, iti isasangpot ta. Anya? Ruan. Agsasango tayo kano amin amangan, agraman kinilani akatulong me. Mayat no makisango kada tayo amangan ti katulong nyo. Mabainak lakit ti. Nusak lang ti makisangsango amangan, sir. Agyaman ata, nagkita tamot lang, Carlota. Gaputa kayat ko amamuan. Noon niya ti bagang may papanit anak ko. Waiter, nagbayag order may. Tiyan mo,
Nalipata mo dahil yung aluka. Iti ka anuman, jak malipatan na ito. Dito tinangsong batam idi iti ayat ko. Mabalin ka di. Saan mo ngay palagi tinapalabas? Malagip ko tinapalabas nga po iti kaandata dito sigod nga yoyang ta. Adon atawan tinaglabas, Salvador. Nga mariklak pa lang ti saam ti sugat iti barukong ko. Gapo, iti panangikalang mo iti ayat ko. Inawis na ka di dito, tapno si Diren naklaan. Saan, Carlota? Ibaga mga rodan ti gagaraw. Naistorya kanyak ti anak ko. Nga agkursonada ti anak mo kanikwana. Wan, agpaiso day ta. Sana mamati ti anak ko. Gamin, may salang akatulong. Wan, agpaiso akatulong laang nila ni nga anak mo. Ngam sipod nagpaay akas katulong. Saan ni nga bilang nga sa bali at tao kada kami. Naitamot kiti ti magana kanyak. Nga pabor ka di. Nga agayat ti anak mo iti may salang akatulong akas iti anak ko. Ama mo na, Salvador. Tanaga po ak matitimay saan marigrigat na kamaan. Naglupos lang ti kasasaan ko iti biyag. Gapo iti panakiasawa kiti baknang. Nga iso, tinangisukatam kanya. Kunak mo't bayan ta na pagsaritan, tinapalabas, mabalin ka di. Sige. No di mo kayatin alagipan tinapalabas, makamuka. Nga amo ka di. Ajak kayat amay pada ti anak ko kanyak anay kalang. Saan to mapasamak da ita? Gaputa agayat unay ni Jetro, iji anak mo. Kasano ama sigurado madi na pagang-angawan ti anak ko. Kunati anak ko, anak kasagana amang ikanlay sa kanila ani, iti anyaman nga oras. Anya? Wen, dahi tati pagkunaak, asaan na pagang-angawan ti anak ko, jay anak mo. Sa dino nga tinapanan ni Nana Carlota. Apay ajak na danunan dito'y balay iti ipapan ko pan nakitsenda. Ha? Ni, ison jadimtang. Oh, Lani, adda ka ba't gaya mo, Aniha? Kaya mo kumuno na ka makasangkot ng sika. Nabitak lang nga nakitsenda, Nana. Basit pa nga minti tao itay ta nasapa ak anapan. Kasta, kat nagatang mamatla amin dagiti paborito da Jetro ken Kresa, amasida. Wan, Nana. Ang makasangpat ng tungatan? Wan, kasta ti ko na ni Jetro. Nga pa man na sumip nga't nalabit at dadanton. Diretso mo't ti biyahe da. Girl, I need you. I need your love. Hello, Lani anak. Apengin mawag ka. Kaputa kayat ko mga ibaga tatang. Adidak tulatan ilalaw man inton malam. Dituyak balay dagiti amo ka mang rabi. Sige, nasut ko na. Sanak nga rodon nga gluto. Nalupay mo't la di kilaban. Isunton ti pangrabi ay. Anya nga ron ti si Dayo, tatang? Gumatang ak tulatan di tayo ti dilata. Isunton ti sida ay kanakaw. Lani, nakaluto ka ka din, iha? Tilaangan kari-kari ti saan ko pa yan naadaw, Nana. Nga mabit ka din.
Wala na. Ala, nasayat no kasta. Dandani ka no makasangpot na Jetro. Apag isunto no makasangpet da, nana. Sa bagay, ang ginadadan tupay matlang sakbay amang rabi tayo. Ay, ma'am, amok matlangan tinapintas sa sekretarya ni sir. Apay gam mo manapintas ni Krisa. Gaputa nakita kong tiladawan na, nana. Natayag kan napudaw pa eh. Bagay da ka ni sir. Anya? Wala na. Agbagay da unay ka ni sir. Ada nagsar nga lugan. Iso siguro na dyan tayo lugan ni Jetro. Ay, adadan, nana. Sige. Makaamukan dito yung kusina. Nakitaan ni Day, ha? Wala na, Carlota. Nagima si Timpla dagiti linuto ma si Datay Lani. O anya, namatikan ang naimas ti luto ti katulong may Krisa. When Sir Jetro, mamati akitan. Agyaman ak no magustuhan niyo ti lutok, ma'am. Diyak kayat ti mam nga awag mo kanyak, Lani. Ha? Anya nga rod ti kayat mo nga yawag ko kan ka. Krisa latan. Wino saan kat friend. Tama ni po dita, kat ibilang ka nagayam. No, kahit nakagayam. O, Lani. Anya di ba ko namin tinaibagakin ka ni Krisa? Pakiydayawak unay, nana. No may kariak akas maysa kadagiti pagayam na. O, nangag mo, Krisa? Wen, Nana Carlota. Kunak tupay ang makapaggayim ka atwa. Kanayin na kano kang istoryaan ni Jetro, Lani. Kung kunana, anak asay saya at kakanuunay. Kat napanagnikakon nga agpaiso. Diyak lang pagaro pa kanayon nakmatgayam nga istoryan iti sekretaryam, Jetro. Wanla ni, tapara kanyak. Ay dumduma ka unay. Anya? Ay wan gayam. Di na ka di kagura. Itimpudnokin ka. Tapay kumakagura ka. Agdudwa ka kadipay lang itinaibagak nga ayatan ka lani. Jetro, apay asyak ti armam. Sa anak ka may karikan kakan iti pamilyayo. Awan adal ko. No siyak ti sika, tay kayat ko ni Krisa. Anya? Napintas di sekretaryam. Natayag, napudaw, naisem, kan naangaw pa eh. May mayat nga iso ti armam, tad-ad na nga iso ti may karikan ka. Lani, sikati kayat ko. Kat pangasim, tay kan na ko mati kung taway ko ang mangiparik na king ka, iti ayat ko. Sana ka di pag-angawan lang? Lani, nakasagana ang mangikalay sa king ka, iti anya man nga oras. Anya? Di ka kadipay la mamati, anapon no to'y ayat ko. Jetro, luak-lunak ti ayat mo. Saan to nga ta kumontra ni mamam? Saan to, Apolos? Tanuan niya ti pagragsakak, kat pagragsakan mo ta ni mama. Nga ta? Amamu mo ni mama, saan akas kadagiti na duma anatangig kan matapupre. Isungawan ti problema king kuhana. Nga uray no si kaakatulong mi ti ayatak. Diyak ka mo ti sawak. Saan ka nga apuraan ang mga klon kanyak? Ngamkit de. Panunutam ko man na imbag. Kan ikanak ko matiguntaway ko ang mga iparag na king katoy ayat ko, Lani. Sige. Tangay si katinag ko na panunutag ka na imbag.
Ikanak nga rod iti gundaway amang tingiting iti riknak. Wala ni. Kat sapay na kuma. Ta iti sumaruno a panagsarita ta may papan iti daytoy. Mamakto kuman ti banag to'y ayat ko. Mamati ka kuma. Anapudno ti irukruknoy ko king kang ayat ani. Kasla nagrigat ko apat dyan. Uray, no ibagak anak kasagana ang mga ikalay sa king ka iti anyaman nga oras. Jetro, oray man nagpaisot ibagbagam. Umana mo nga ta ni mamang mo. Wala ni. Tanuan niya ti pakaragsakak. Kat pakaragsakan mo ti ni mama. O anya, maklon mo kadimot lang to ayat ko. Diyakam mo. O sige, saan ka nga apuraan? Ngamsapay na ko ma. Ta iti sumarno o panagsarita ta. Kat addan to kumanbanag to'y idardarirag ko king kang ayat. Sige. Panunutak pa'y anaimbag, Jetro. Sipo tayo si mangpet ka. Saan ka namaon unay? Ada kalimang riribok iti panunot mo, balasang ka. Ni Jetro, tatang. Apa ni Jetro? Di naklatasar dengan. Idukit naman ang tiayat na kanyak. No, mapanag na kamlakit di anapudnukin ka. Ken no andamit panagayat mo kan kuana. Sana dakay sa makinayat ka, anak ko. Pabor kayo ang makiinayatak iti may sabak ng tatang? Awan dakas na. Nulakit di tanapudno ti lalaki ken ka. Ito na ang araw natin. Ang araw na di dapat palampasin. Sir Jetro, ikay pa'y ama ikulkuling kayo. Ada ka di problema yo? Ha? Ay awan, Krisa. Apay nga rin kasla nakaununag ti pampanunutin nyo. Masapak arumwar iti opisina inton manam. Ada ka di manin nasisita apapanan nyo, sir? Dada. Adak ko naklantan ng uraywan. Sa din no, sir? Apay adidak isurot na panggap ti negosyo ti pagturungan nyo. Didak ka di kasapulan iti papanan nyo? Ano dagiti rumbang pa'y nga sa kaswam dito yung opisina? Iso adi kan sumurot, Krisa. At to yung tipinatimplayo a Diyos, Nana Carlota. Oh, agyaban na klani. Sige, Nana, tayo nakituloy ti aglaba. Ah, madamdaman. Agtugaw ka man tagsarsarita ta. Oh, nabang ara nakpay nga iminong iti nakalamlami sa Diyos. Anyo ti pagtungtungan tayo, Nana? Nayunak ti sweltom. Ah? Ay, oray saan latan, Nana. Kontento ako ni ti sweldo. Nagagat ka ngamin, iha. Isuarong banglaan nga ingatok ti sweldo. Nakasaysaya at kayo unay kanyak, Nana. Kan oray ti anak yo. Imala kada kayo anasayaat. Wala ni. Aglakay samat ka na baro. Tawan sapay mutlaang ti mga klon kan ko na. Anya? Saan mo ta napili, jayanak ko iti panagkunak? Kan sanak mat nga strikta nga inana. Uray sana baknang ti mabirukan na. Nung lakit di, tais o ti ayayatan na. Sanak nga ako ngat.
Ay, Lanay, naragsak ka si Mang Patla. Ay, wen tatang. Mabalin ka di amamuan, no niya ti pakaragsakam, malasang ka. Gaputan ay baga kanyak ni Nana Carlota, nga oray nakurapay ti ayatan ni Jetro. Saan ako montra, tatang? Dahil dyan ay magana ti pakaragsakam unay. Wen tatang, gaputa amuyo ka di? Nga idi pa'y laang kat. Adamot panagayat ko ka ni Jetro. Anya? Wen tatang, ngam mabutangak ang mga klon iti ayat na. Tama nga no kontraan ti inanan. No, nakurapay ti ayatan ni Jetro. Anya nga ron ti plano, itataamo mo na saan ako muntra ni Carlota. Nga oray pobre ti ayatan ni Jetro ng anak na. Nakasagana ako na mga klon iti ayat na, tatang. Anya? Girl, I need you. I need your love. Nakarubot ka. Sumit nga taniho. Papanampay laang. Inak man nagpasyar iti balasang, mama. Asino ti pasyaram? Siyempre, ti babae ngay bagak ini kada kayo ngay ayatak, mama. Nilani? Uwan, mama. Barang magunod kung tinasamit awan na. Sige, saya atam iho. Kat no aklonin ng tayat mo, ikasar mo adagos. Hello, Chris. Apeng imawag ka, iha. Ada ko madamagag kini boss nana. Panggap iti pa ikam kamakam na kanya kapapeles. Aw-awagag iti cellphone na nakaupsamot tadi mat agring. Wrong timing ti awag mo, iha. Awan ita dito'y balay ti anak ko. Anya? Napanan na nana. Ada personal lalakad na. Igabay intod sa bangpat. Ibagak to ngay mawag ka. Oray isunton ti umawag ka. Alaman nga rod nana. Kan agyaman nagtipan ng sumbat yu ti awag ko. Bye nana. Bye. Bayam, ibagak to. Siguro kat natingitang mun itan anay baktirik nam kanyak lani. Iso di la mabalin. Ibaga mo ti banagan ti daton kuking kang ayat. Jetro. I love you so much, Lani. Iso please, aklunam kumatoy ayat ko. Talaga ka di adinak pag-aangawan lang? Saan ko naman? No aklunam to ayat ko. Kat kayat ko nga iti kabiitan na panawan. Kat agkasartan. Anya? Talaga? Wan, Lani. No kasta. Sana kun nga agduado ang mga klon iti ayat mo. I love you too, Jetro. Agyaman ak, Lani. Oo, Lani. Nagalistukan. Inarakop nakmat adagusan. Ibatanak. Ang mga numakita na tanitatang. Nasiputa kita sa muna ka ni Tisilet na. Naturog siguron. Iso di ka kumaagungat. No iparig na akong tibara, ti arakop ko. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you. Iho, nagsapa ka na nagriing.
Gaputa jak unay nakaturog idirabe, mama. Ta-excited ak unayan ang mga ipadamag kada kayo, ti resulta tinapanak idirabe. Okat, anya nga ron di resulta tinapanam. Inaklunan nila ni ti ayat ko, mama. Oh, agpaiso. Di ka kanimang rabrabak laang iho. Pudno, mama, agayan ayat kamin kinilani. No kasta, ibagam to nga ron te pagsasaritahan tayo ti panagkalay sayo. Uwan, mama, kasaritak to ni tatang na. Apay nga iso ti umana akasaritam. Nilahan ni ti umana akasaritam maipapan iti dayta. No, umanugot mo't lang ang makiasawa kan. Naibagakon. Kat ko na nga no iso tinamnamaag. Apag sayaatan me, nakasagana ang makikalay sa kanyak iti anyaman nga oras. Sigurado kay ti desisyon mo, apan ang ikasaran iti anak ko iti kabitan na panahon, Jethro. Wandata, paisuntumot lang ti pagturungan ti ayan-ayat me. Isuadya akong baybayagan nga ikasar ti anak yo. Numanugot kayo. Umanugot ak barok. Ta makita mo no, kasano ti kinapursigidom ang mga ayat iti anak ko. Agyaman ak, tata. Oh, agmeryenda kayo pa, Jethro. Tasamon to ibaga ka ni tatang tigagaram. Naibaganan kanya ak malasang ko. Anya? Kastangag pa'y sumahal. Kat imanugot ni tatang mo, ti panagkalay sa atanton. Biliba ka talaga iti kinapursigidom, Jethro. Gaputa magagaran akon amang idatagking ka, iti nadaeg nga altara, mahal. Mama, uray kat awan mo't agigi ani di family house yo. Di da kami langan iti asawak ti mapanijay. Anya, makisina kayo adagos iti pagnaedan? May mayat, mama. Tapno tumakder kami iti bukod mi asaka. Oh, sige, no iso tinapanunod yung apagsayaatan nyo. Umanugot akiti kayat yung amapasamak. Agyaman kami, mama. Girl, I need you. I need your love. Diyak ko ba kaya tamakisina da adagos iti pagnaedhan na balayan? Kaya't na kanong matitumakder iti bukod da asaka. Iso nga, imanugot ak iti kayat da. Talaga na saysaya at nagbukod la abalayan. Tapno na dapat nga salukag da. Matkit diya. Naragsakag. Tadagitan nagta tinagtumpong. Naragsakag kumapay. No baliwan tamot abuklen na di nalasanas nga ayan-ayat ta. Anya? Oy, Salvador. Lakay kan bakitan. Lipata mo day ta na palabas. Kan may sa agapalayantan. Anyakit din day ta mapasamak no kas panghalikan. Agasawa na kita agabalayan. Oh, mandi kita. Ano ko ba? Ang damot amok nga agabalayan ang nagasawa? Ah, uray pa'y. Diyak kayat ti kasta, Salvador. Kababain, aglalukot agabalayan ta. Sir, aday may dain
inyag dito yung opisina ng invitation. Dito yun. Basaak man? Nay, ti imbitasyon da Michael kin Maricar. Basaak man? Krisa, uray si ka? Anakam ida iti kasar? Wan, sir. Do ata ang mga anak iti kasar. At addaman itan, adi ka makaasawa o kasta. Tabalasa nga pailang mga anak kan iti kasar. Kunada, masukal ti panagbakit ko abalasang ti pananganak ko iti kasar. O sige, agkuyog tanto lang arudan. Mabainak samot na makikuyog kada kayo kin ni Ma'am Lani, sir. Sana makaumay to ti asawa. Ta maira na ti papan na panagpa-check up iti doktor. Ti day tangal daw. So aduatan to ti agkuyog kamapan. Anda ka di sakit ti asawa yo, sir? Maululaw ka no? Ang mga naaginawan ti asawa yo, sir. Kastansa. Ta kay kayat na dagiti naal sa mga prutas. Kaduamat gayam ni Krisa ang mga nakiti kasar, honey. Honey, agkalugan kamin tulatan. Sayang. Makaumayak kumamat no saan anayra na check up ko ita. Uwan nga ron. Ni Krisa, honey. Iso to yung mawawag kanyak. At dalaki din na patag ngay bagana. Isong imawag. Sige, isong bata mon. Kay nakman mangalay ti pagpalamiis ta. Hello, Krisa? Agyaman ako sinong batang tiawag ko, friend. Ada ka di ibaga, maapay nga imawag ka? Ada, ibagak matlakan ka. Makikuyog ak to kini Sir Jetlo, iti pananganak mi iti kasar. Awan problema kanyak, friend. Tay sumat ti papananti asawak. Di, agkuyog kay ton. Awan, friend. Awan kayam. Naistorya kanyak ni Sir, maululaw ka. Iso nga, inkantag pa check up. Wen, friend. Kasla ka na yun ak ngaglaladot. Sinyalis hindi tati aginaw, friend. Barang a friend. Ay, anya nga tan aragsak ko no masikuga kon. Nagkuyog gayam da Jetro kan ti sekretaryana na pananganak iti kasar balayan. Nabalayan. Ngam ko na di anak ko. Saan da ka nung agbayag? Da ka no pa'y atendaran ti anak ko a meeting. Di magas ti anak ko iti balay sakbay anapan iti doktor. Iso tinakaistorya kanyak. Nagkuyog da Krisa kan ti asawa na. Sana nakadidilaw nagkuyog man dagiti dua a balayan. Tano ada atendaran na seminar ti anak ko, talaga akanayin akakuyog na ni Krisa. Amumi, ngam asawan ni Jetro ti anak ko. Kat na mabalin, jak kayat nga da tumaod adida pag kinaawatan. Mabitlaag! Naimbag nga oras yung mama. Si kamot gayam iha. Ala, sumrit ka. Agyaman ak mama. O anya ngay, kumusta ti pa nagpa-check up mo? Positive mama. Ha? Agdadagsan akon. Talaga? Andan ton apo kumikin ni abalayan? Sapay ko matalalaki, ito mo na anak yo. Isumati daw dawat ko, mama. Aywan gayam. Awan ka di pa dito iti asawak, mama? Ni, awan pa'y mo, tiha. San pa'y nga may dito'y balay? Apay, saan pa'y asimangpot, manipot iti nanganakan na iti kasar? Saan pa'y, mama? Anya, nikot, sumit nga tan. Napanan na nga rodan. Tiyam mo kat imay dito'y ang nagpalabas ti oras dito'y balayo, mama. Iso nga imayak. Diyak pa'y nakita di anak ko, manipo di tayo bigat, iha. Sige nga rodan, mama.
Saan akong ngagbayag? Inak man ija balay da tatang. Amangan no ijay tinagturungan ti asawak. Sige. Amangan nga agpaisuno ijay tinagturungan na. Sige, inak nga rudan, mama. Saan ko pa yan nakita ti asawa, msipo di tayo bigat. Anya, napanan na nga tangarudan. Awagam tapno maamuam tayan na. Saan nga rud nga agring ti cellphone na, tatang? Sa dino nga rudan, tinapnapanan na. Gayam, padasam man nga awagan ni Krisa, akin akuyog na itay bigat. Bareng amo na ti ayan ti asawa. Girl, I need you. I need your love.